አካል ኖራል ብዬ አላምንም። የለም ጥንትም አልነበረም፣ አሁንም የለም። በአንድ መንግስት በተለየ ሁኔታ ተጠቅሞ የነበረ ህዝብም የለም። ሁሉም የኢትዮጵያ ህዝብ ተጨቋኝ ነው የነበረው። እንደየአካባቢው ደረጃው ሊለያይ ይችላል። ሁሉም ኢትዮጵያዊ ተጨቋኝ ሆኖ ነው። ምናልባት ልዩ የሚያደርገው ምንድነው? የአሁኑ አምባገነን የአሁኑ በስልጣን ላይ ያለ አገዛዝ ከቀድሞዎቹ በተለየ እኔ የከሌ ህዝብ መንግስት ነኝ ብሎ ለማጭበርበር ይሞክራል። የተለየ የሚያደርገው ይሄ ይመስለኛል። እንዲህ አይነት አባባል፣ እንደዚህ አይነት አካሄድ ወደፊት ምን አደጋ ይዞ ሊመጣ እንደሚችል በኃላፊነት ስሜት መናገር ወይም መስራት ስለማይፈልግ ራሱን የአንድ ህዝብ ድርጅት ወይም መንግስት አድርጎ ለማሳየት ይሞክራል። በዛ ደረጃ የወረደ መንግስት ነው። የቀድሞቹ በዚህ መልኩ ራሳችን የከሌ ህዝብ መንግስት ነን ብለው አያውቁ። አንዱ መታወቅ ያለበት ነገር በኢትዮጵያ ታሪክ በስልጣን ላይ የነበረ የትኛውም መንግስት የትኛውም ህዝብ ውክልና ኖሮት አያውቅም። በተለየ ሁኔታ የትኛውንም ህዝብ ጠቅሞ አያውቅም። በዚህ ላይ መስማማት ያለብን ይመስለኛል። በዚህ ረገድ ያሉን የተዛቡ ትርክቶች ህዝብን ለህዝብ ከማጋጨት ከማገዳደል ያለፈ ፋይዳ ያላቸው አይመስልም። ስለዚህ በተሳሳተ ትርክት የአማራ ህዝብ የጥቃት ኢላማ ሆኖ ኖሯል። በተሳሳተ ትርክት ከ2 ዓመት በፊት የትግራይ ህዝብ ከፍተኛ የሆነ ፍዳ እንዲከፍል ተደርጓል። አሁን ደግሞ በተሳሳተ ትርክት የኦሮሞ ህዝብ ከፍተኛ የሆነ መከራ እንዲከፍል ነው እየተፈለገ ያለው። mootummaan ammaa kun kan eenyuti? Maalirratti dhaabbatee maalirratti hundaa'e maalirratti ijaarame jechuu isaati. Mootummaan ammaa kun kan eenyuti isa jedhuudhaaf jechuudhaan deebisaa kenneef Lidatuu Ayyalaa haala seenaa biyya sanii keessatti akkaataa gartee amma dura dabre keessatti sirnoota biyya san dabra bulchaa turanii dabaran san keessatti takka ummata san bakka bu'ee yookiin bakka bu'ummaa ummataatiin mootummaa ebaluu jedhamee mootummaan dabree ni jira jedheetiin hin amanuani. Akkaataan gartee amma dura dabre guutuu gabroomsaa biyya saniiti ture. Sabni hundinuyyuu akkaataa naannootiin garaagarummaa walirra yoo qabaateyyuu waliin gabroomaatiin ture jedheetiin beeka, akkasittiin amana. Amman tanaa fi warra duraaniitii fi warra amma biyya bulchaa jiru kan ammoo wanti adda adda godhu gareen ammaa kun waan duraan argineetiin hin beekne ani mootummaa ebaluuti yookiin ammoo an gartee kan garee ebaluuti jedhee ufii isaa ummatatti gartee akka uf maxxansuudha haala gadi bu'ummaa akkasiisan kan mul'isaatiin jiru. Innas warra amma dura dabree fi gartee warra amma biyya bulchaatiin jiru san kan adda adda godhu kanaadha malee wanni biraa wanni addaa hin jiru. Seenaa biyya sanii keessatti wanni baramuu qabu takka bakka bu'ummaa ummataatiin yookiin gartee akka ummataan filame yookiin gartee mootummaa ummata tokkoo jedhame ummanni wahii jaalatee filate ummanni akkasii gartee bakka buufatee faayidaa addaa wahii kophatti ummata biyya sanii irraa addatti gartee faayidaa addaa wahii irraa argateetiin akkasii biyya san bulchaatiin ture takkaa jiraatee hin beeku biyya san keessatti. Waliin gabroomaa ture, waliin cunqurfamaatiin ture, mootummaan biyya sanii hundinuyyuu waliin nu gabroomsaa ture.